ka jungwan ra jungi ya ketuka discussion mana lengba ketuka rule kaba 60C kabangi ongga before our discussion kabamut tang hadin jong question hour we move ya ketu da ketuka rule de kaba susi pagalong ba ketuka rule mover jong ketuka motion umla ban isim beta takadau mover mana umsya ban isim beta tengah kerani tamanga te ka daw ka ba concern ka bangwan ra itu ka bangiawan ra itu motion ka long ba ngikwa ban yo jingsha min ka jingsha ni kwa ban yo nakalian ka isi har ba de ba ka kams im sora na try pila saki ki ka tu ka ni ki benai hagi ni ki benai na du bayap usim priman ki pat ba ki khon ki hajar ki la lang a ki la pisa lanu ban yo usim bapura lani manu ban sensar ya ki masora ne shipor manu ban bat kum acting shift nakaliang ka jonga kum nomi khwan ubala lai tem nga suthu shai ba omla ban ai sanat sim bapura wat lada kiriti idustul adab nama bale ba kahima sora kam pat dan ba kejongkaan ya katangi tip kahap yat be ketuka 1959 act ke appointment and succession of chief kaba Krenshai kat kong betul ke section 4 kaba ni hap man le taka nomination tinggal ngatip ya kata tenre kaba lengo kalong ba ka report ka bangayo mga kalong ba kiwan ya kendo aga sekretari lu bar ki ai kani ke sitina kalang kelima syau em ong ba po stayo nai no temene ila dinai yong baklam ong temle ngam sui na marba le si kata ke jingkren joki kalong babakla dia si kila mislead yang ngaru ngamla bentip tambalong baki tu yang kumta to la pensai kata kawe kabaan ke section 11 ke island ya ke S2 committee bala daja ba uyap usim mo daja ba uyap ne urisan ne lakut ka term ne usha wen ne usha suspend ke section 11 ke island ya ke S2 committee bantung yau deputy chief kabamon usim kena baun sim sipor ya ka khatsim kum acting ten re ka balango kalong bahaga jing pensai jong u em hakot ka hapo ka dodasan ha discussion uang bangin pat itu yo tau di usim kena jadi konsel kami itu ten tak ada nga statement ada tu kesti ka ba penmi hinang ni na po konsel how benai November kakan dai tarik nang bakla kaba address sya u deputy sya usim kena nang ni na office te kumdo ka office ka itu yung news im kena kat bau em bau ong ngam itu tetapi tengah hapo jing sya yang kata ne ngam dan kam lewan kali dan rega basusi kalong hi um ka tu ka attitude po house banyak keren ru umlong ya keren ru syuk dokti bet ha ya keren daga ding renga keren ka bajajai ngapan ni ka jing sya dari mai pada ong ba ka deka error mo ka ong clerical error kumnon long clerical error baro ko ka sentence hamtul ada tho MCM deputy chief himasora clerical error kamut sidak kan yo MCM bila ban tho du SM mo kadang ke jing bakla kum ta sidak ardak ten ong kan bakla mo nri the whole statement hang tu ajrong nong bakla ta kam solang kan mentabali syukno iki officer ha taga papen i baga tu ka statement bi ai me hang te harusan ka balong irresponsible nang taga ba pi akan no ki hima ki kadon ka hok bau nu bade hok banele ka jos udan ka hok ang ka hok tenre kam de ka kam jo ka authority ban point out te ban nim ban ong utar udan ubi udan namar ka appointing authority kalong kum ka election commission kam ju ong te utaw ni le MLA utaw ni le MDC ha utaw ni le MP kum ju ong CEO ta mo tapi UM ju ngi pat u ong hang to po discussion udon te we udon utaw PC tena meneng apan jing sai ka taw leyu na ngade ban ong leyu PE ong ka kom ju ba kum tu se apo house ka bamot nalaiyo ladang aong rumlaiyo ha kung katusik ka attitude niya karen apo house ay indol ba kaya ilong kalung ka tatakadaw na kaya jong param ito di karen
ngam sotanat ngam solong ngalong disturb bahaya tu kom ya debate mana marwa kum MDC bangala don la atas nem 4 julap kum tu kom ya keren pat PI ba judan kat tu ngia dom ngia debate ngia hot ru ndai ban kedokti ngim judan dari mana PI am kedokti ti kum katu kom aktif te kam lok kalian jonga ngambun ni tu coba mana dia ingin step step bangin le nani shukmat dari ke ege jingkwa jonga ko long ba namar baki khul ki ngajar ki keli ki namar bakala ami akot kubor itu tegi keli ka jai tengah ka wajib tim jan rega juba kam da sai haji sya de ibn ong bangin ya le kloi ban pelong election habjir ki elektor ngai kata natip lut ndai bangam tim natip lut tambang aku anak kesentur jong ong bobat ka bor ba un pelong election lano ban pendiang tadi elektor baju kopor ngalakan saya menen ngam persya ti kata jingtung acting yau menteri lu ngam persya nah bu menteri nge deng dei tu ubri jong di ubri jong ke hima kan ha dengan si ong tangkat tangan ba ngim dei ban ong ba ngidon kanun ke jing temu personal dei ngakren nak bentak interest jong ke hima ini yang kedok ya ki officer atau ki officer ini dan kami itu istiqlal kampung no ketate obviously lah dan ke approval na utu kumno sumi isti nang ni Pada kamdan ke order ke basya na iya oh kumno officer permi tu isti mula jadi ke approval na iya hang tu ru tho kat kum ke rai jong ke executive committee de temut man ki city bami nang ni ke kinde kita kiba lehi officer kiba mtep kiba long kiba bakala kumta shukno pop be bopli officer ta shakip pop man ki kam kene gasin makan lo bisa kedok ki officer ini tip lah kan usin ke ha absen no tu basan tu isti bali ai professional tak mentas kani tengah ong la dak orang kumta te hap penstom tu officer bila start lele biju mta ha abo 4 day tu di PTCA beli ICT man de mod apa sistem yo tu apa